Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefâ ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefâ emma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat, barıňyzlarga ayt marik bolsun. Özü negizi ayt degen sözdün Arapça atalyşy Eid. Bul degeni iki manisi var. Eid degen kayra kaytalanıcı. Kayra özgörböy ay esep menen orozo jılgan sayın ani erçip kaytalanıcı mayram. İkinci manisi Eid al bir ay emgek kılıp günün gündöy tünün tündöy ötkörüp Allah'a jagınıp Peygamber görsetken çığır menen basıp yüzög aşırgan ibadatının aksın, emgek aksın, mayanasın alıp kayta turgan gün degen. Bugün biz ayt namazını okup bütüp uyga kaytkanımızda sahabalarga Peygamberimizin bergen habarına tayansak, günödön bir otola arılıp uyuna bir aylık jasagan orozodogu je bolso bir ay tutkan orozosunun emgek aksın günödön arılıp uyuna kaytуу деген maani туйундат. Ошондой үйгө бара жатканда жан дүйнөбүз тазарып кете турган ыйык айтыңыздар барыңыздарга маарек болсун. Sabahımızın teması bizdin mayram iki orozonun ortasında. Çın. Bizdin bul mayram iki orozonun ortasında. Anda söz başından bolsun. İnne yevmekum hâzâ yevmun azîm. Bugünkü gün ne bir okmuş kaytalangız ulu gün. Keremetli ayt mayram. Bul dal oşul bugünkü gün menen Allah Taala bir aylık ıyık Ramazan aydı jıyıntıkta bendelerine sıyılık berүүчү, alarda sүйüntүүчү gün, bizdi sүйüntүүчү gün. Bugün bir aylık ıyık Ramazan aydın jıyıntığı çıkıp жеңүүчүлөргө белек ыйгарыла турган gün. Bugün misal mana bir ay boyu oroza tutpay, koyçay dep, jep, içip, jön ele gündüzgü günün ары beri öydö tömen şapartay ötkөрgөндөр, аттиң ушулары кошулуп tutup koysam, бүтмөк экен go dep ökünüp atkан gün. Bugün çында bары bir yıl boyu meçitke kirbegenler dagı bugün meçitke geldi. Bir yıl boyu meçitke kirbegenler de meçitke geldi. Barıp koyvereyinçi dep. Gündüz oroza tutup, bирок tünü taravihke katışpaganlar dele bar boldu özü negizi. Takır 5 vakt namazda turguzbay, bирок oroza tutkanlar dele arabızda jürdü. Bugün oşular namazga gelgen gün. Alardı bizim ne dep koyatılak? Aytbek deydilik. Jaytыбай бышык ушундай. Allah Taala insaf bersin. Katarımızda oşolor menen toltursun keyinki учурларда. Bugün ıyık Ramazan ayda emgek kılıp tünü uktavay bel takımdı talıtıp taravih tahajjud okup gündüzü tаңдай katırıp kursağın açırıp oroza tutkan adamlarga sıyılık berile turgan gün. Bugün çındap oşol bir ay ıyık Ramazan aydın baştan ayağına çeyin iki jaka kılçaktap karabay aldıga umtulgan bolup ийгилик жараткандар утукка жете турган gün. Kaşaң болгондордун bugün öküne turgan günü. Andıktan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt. Lis-saim farhatan yafrahuhuma. Orozo tutuucu adamdın iki kuvanıçı var. Al kuvanıçka başka sүйүнүчтөр takır teң kelbeydi. Jogotkon nerseňizdi taap alışıňyz yktymal. Çın.
өте кымбат буюңузду жоготуп таап алышыңыз ыктымал. Андагы сүйүнүч бөлөк. Көптөн бери учурашпай жүргөн досуңузбу, жакыныңызбы, бир тууганыңыз байтор, аны менен кокустан жолуга калгандагы сүйүнүч таптакыр башка. Перзенти болгонуңуздагы сүйүнүч башка. Атаңыз менен апаңыздын дартынан арылып шыпа тапкандагы сиздин сүйүнүчүңүз такыр башка. А бирок лисаим фархатан, орозо туткан адамга Аллах тараптан бериле турган эки кубаныч бар. Бирөөсү иде афтар фарих. Ооз ачып аткандагы анын кубанычы. Азыр муну жейм, анандай муну, мунданы деп аягына чыкпай калат. Анткени ал көп жеп алып эле таягына жетпей калып атат. Бул ушул нафстын кубанычы. Бул көзү көрүп, мурду менен жыттап, тили менен даамдап, колу менен кармап сүйүнүп атканда, бул нафстын сүйүнүчү. Бирок ушул сүйүнүч мурдагы мен жана башында айткан сүйүнүчтөргө такыр окшошпойт. Ал эми экинчиси, ва иза лакия рабба фариха би сауми, кыяматта Аллахка жолукканда туткан орозосуна ушунчалык кубанат, аттиң дагы узарта түшкөн эмес экенмин деп. Бейишке кирген адамдын бир өкүнүчү болот деп атат. Бейишке кирген адамда өзү өкүнүч болбойт, кайыкка болбойт, бирок бир эле өкүнүч болот. Аттиң ошо 5 убакыт намазды дагы узарта берген эмес экенмин. Ошо 30 күндүк орозону дагы узарта бербеппин деп. Ушул өкүнүчү болот деп атат. Сүйүнгөнүнөн кубанычы койнуна батпай, ушунусуна өкүнүп кетет деп атат. Жасаган ишине өкүнүп кетет, узарта бербеппин деп. Албетте, орозо туткан адамдын кыяматта Аллахтын алдында кубанычы ал эмне десе, алдын ала өзү жөнөтүп, пасылка кылып, алдын ала өзү жөнөтүп койгондогу ибадаттардын сообун Алланын алдында көргөндөгүсүндөгү сүйүнүчү бул. Тасаввар нафсак айюха саим, сүйүктүү менин бир тууганым, эми өзүңүз элестетип көрүң. Кыяматта Аллах Тааланын алдында турабыз. Дал ушинтип турабыз, бирок кийим ичен эмеспиз. Элестетиң. Дал ушинтип, бирок эки аяктын үстүндө турабыз. Отуруп эмес, эки аяктын үстүндө. فيعرض عليك سجلاتك التي لن تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. Кымыңдайды дагы, көз жазында калтырбай, килтейгенди дагы өз ичине батырып алган периштенин жазган баракчасы сиздин алдыңызга жазылат. Моментеп сунушталат деп атат. Ошондо сизди туткан орозоңуз, окуган намазыңыз, чыгарган кайрымдуулугуңуз менен сизди сыйлай турган эң мыкты учур, ал учур сизди кубанта турганы тоодой салмактуу сооптордун сиздин алдыңызда көрүнүп турганы. Бирок лакиннак ма хада фа инна хауфан юсавир. Бирок бир нерсеси, ар кандай инсан ушул жакшылыгымдан кол жууп калбасам экен деп ар кандай адам өзүнүн ибадатын сообун көрүп туруп да титрейт. Анткени Аллах ал учурда адамдарга жакшылыгын дагы, жамандыгын дагы эстетип койгондугу үчүн баякы кетирген кемчилдик, азыркы тил менен айтканда баякы кетирген косяктар эмне болду экен деп, ошол мынабыл тоодой болгон соомду жалмап кетпесе экен деп ушунчалык калчыдап турасың деп атат. Эми ошентип чекеден тер тамчылап, кээ бири кызыл ашыгына, кээ бири тизесине чейин тери өзүн чөмүлтүп келе жаткан учурда енбери элек сыямык ва кыраатик ал-Кур'ан, сизди эки нерсе ортого ала баштайт. Бири ыйык Рамазан айдагы жана башка айдагы туткан орозолоруңуз, экинчиси түнү окуган жана окугандагы, бирөөлөр окугандагы уккан, кунт коюп тыңшаган Кур'аныңыз. Субханаллах. Экөө тең Аллах Тааладан кечирим сурап, ушул бендеңди кечиресиң дагы экөөбүздүн ортобузга койгон абалда бейишке киргизесиң деп суранат дейт. Ал жөнүндө Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ас-сиям вал Кур'ан яшфаан. Орозо менен Кур'ан экөө тең Аллахтын алдына келип өз ээсин колдоого алат.
يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. Oroza ey Rabbim men munul bendengdi kündüzü jeşten, içişten, jınısık katnaştan, jana sögünüdön, boğozdonudan tıygamın. Barın yüzege aşırgandığı sebepti sen bugün uşul bendengdi. Maga koldo mümkünçülügün bergin dep oroza araçı düşet dep atadı. Ve yekulul Kur'an Rabbi mana'tuhun nevm billeyl feşeffi'ni fih feyeşfa'an. Kur'an gelip ya Rabbi tünü olsa özü okudu. Okuyalbasa okugandardı uqtu. Uykusu üstünde taң attırdı ürgülöse dele. Andıktan maga koldo mümkünçülügün beresin dep iki jagынан araçı düşet dep atadı. Emi joğumun qarang. Feyeşfa'an. Allah ökön eten koldo mümkünçülügünü beret. Al ökö jetelegen amalda beşke kirgizet dep atadı. Mına sizdin tutkan orozoңuz menen okugan jana ukkan qiraat Kur'anыңыз. Sizdi koldoyt inşallah. Emi siz üçün kılgan jaşılığınızın jыйынтыгы berilip atadı. Emi sümme yu'ti kitabik biyaminik. Aksakallar bata kılganda aldığın saptagı. Ançamça alımlar dua kılganda Allah'ım kitebimdi oң tamanımdan ber dep dua kıladı. Manisi öte tereň. Amalımdı oң tamanımdan ber degeni oң tarafımdaki periştenin yazganın salmaktı kıl degen düşünük. Emi fetarfa yedeyik beynel beşar. Sizdin kitabınız oң tarafımızdan berilgende sizde bolup görpegünde ün biyik çıkıp uşunçalık eki koldu biyik kötörüp uşunçalık kıykıratsın deyit. Estağfirullah. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Kimdin kitabı oң tarafından berilip kalsa يَقُولُ هَاُمُ قُرَأُوا كِتَابِيَهِ. Mına men tepterimde okup görgülü, mına ibadat dep maktana başlayıp deyit. İnni zanentu enni mulaqin hisabiyah. Çındap aytkanda dostlar, men de hazır şunçalık mayda baratına çeyin esepke tutulam dedim ele. Allah meni keçirdi. Jasagan ibadatıma özüm razı bolup atam dep ошондо bir kıyqırat dep atadı. Siz de ошо kıyqırgınların katarında bolun canım. Ya Allah, mına sizin sıylığınız, sizin beleginiz, sizin barkınız, kadırınız, sizin zoboloğunuz, mansabınız oşol jerde. Bul dünyadagi mansab, kadır, bar, argattap su geçmeydi. Al jerde mi Allah Taala çındap sizge beşti beret. Ana Allah Taala öz ayatından mıntıp aytdı. Estağfirullah. Cennetu adnin illezî va'dar-rahmanu ibâdehu bil-gayb. İnnehu kâne va'duhu me'tiyya. La yesma'ûne fîhâ lagwan illâ selâmâ. Ve lehum rizquhum fîhâ bukratan ve aşiyya. Sadakallahul azim. Allah bendelerine görsettiği dayardagan adın beyişin beret. Allah'tan bergen vadası söz türde yüzege aşat. Gümönsürebe. Alar adın beyişine girgende periştelerden tınçtık bolsun. Azamatsınlar, sizlerge tınım bolsun. Korku, ürküdün, kızılaçılık, gam, kaygıdan sizler alışsınlar degen periştelerden koldop, koştop aytkan salamların gana uğasınlar. Al jerde Allah adın beyişine kirgenlerdi. Ömüründe köz körbögen, kulak ukpagan adam balasının oyuna gelbegen jer jemiş, tamagaş, susunduk jemek içmekterdi. Erteli geç türünün sunuştap duratdı odadı. Mıneke sizge? Tutkan orozoңuzdun, Kur'an okuganыңыздın jıйынтыгын üşintip jıйынтыктап atadı. Ayerden kebir adamlar bar çağılgan jarık etkendey ötse, kebirkiler bar közürmemde ötöt. Közürmemçelik şunçalık var bat ötöt. Je çağılgan jarık etkendey, je dünyadagi en külük at çavılganday, je dünyadagi en külük insan çurkaganday. Olbasa en ayağındagысы en tez baskan adamın basıgınday kıl köpürekten ötösün. Ötpey koybaysın. Ötüş menen bir eşike gelip takalasın dep atadı. Al jönde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inne fil cenneti baben yuqalu lehu'r rayyan. Beşte bir eşik var.
Rayyan ısımdı. Yedhulu minhu saimun yevmel kıyamah. Kıyamatta ala işten bir gana oruza tutkanlar gana girişet. La yedhul minhu ahadun gayruhum. Andan başkalar bürüyösü de kirgenge, ala işten kirgenge. Tatıksız, jalan oruza tutkanlar gana girişet. Oşanda javulup kalat deyit. Bir topun bet mangdayında. Ya Rab, biz de oruza tutkamızdı şular koşu. Buna menin koşunam, buna menin ağam, bir tuğanım, dosum, bir cemaattavız. Buna bunlar girip ketdi. Dep, oşanda dağı özünçe aldığa jütkün ettirse Allah Taalalarga tutkan oruzaňardyn jyýyntygy mına dep Allah Taala perişteler arkaly alarga kursaga çykanyn anan uykusuz tündü taň attyrganyny gana gösterdi. Alarda hiç kanday soğup da Kur'anda jok bolgondygy sebepli. Faida dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Alar bari kirip bütkenden kiyin ekinci hiç kim kirbesinde bir otolu kalga jabıladı. Biz girgenden kiyin, siz girgenden, bari biz girgenimizden kiyin. Ümit kılıp oturun. Emi, siz çında böyle on ayağınız menen Bismillah dep kirdiniz. A kirip gelgende negiz özü üydün esi, huş gelipsiz, öz üyünüzde görün dep üydün esi batın albay kelgen konak için çakırat. Al jerde estağfurullah. Vel melaiketu yedhulun aleyhim min kulli bab. Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar. Sadakallahu azim. Ulam kirgen sayın perişteler alıp kütüp alıp silerge sabır kılgandığınar sebepti Allah taraftan tının bolsun. Takvalardın, en mıhtı insanlardın jyýyntygy geleceği sıylık alısı kanday gana suhtanarlık da alar. Beýişke girgende düşüntip kütüp alar. En jyly sözler menen. Biz beýişke girgenimizde deyit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Siz beýişke girgenizde al jerde közüňüz körbögen, kulagyňyz ukpagan, sizdin köňlüňize tıp takıp düşbögen nerseler bar. Şunduktan Peygamberimiz Allah'tan rivayet kılar. Allah himçeter. A'adtu li ibadis salihin. Takva salih bendelerime men dayardap koydum. Ma la aynun ra'at ve la udunun semi'at ve la khatara ala kalbi beşar. Bendelerimden ali közü körelek, kulağı takır ugalek, göňülüne takır düşelek, kıyalında jok nerselerin büt barın men beýişde gana sonuçtaymın. Ve qra'u in şi'tum. Egerde uşul Allah'tan sözün dağı tereňirek düşüngüňiz ese anda ikinci ayatda okup görün. Estağfurullah. وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadakallahu azim. Alarga berile turgan nersenin bar kömüsköde jaşurun dayardalgan. Alardın görgön közün kuwanta turgan nerseler. Subhanallah. Alar jasagan nersesine ala turgan sıylığın ali bilbey barışat. Allahu akbar. Ova. Allah sizge barыбызга dünyadagi kılgan mıhtı emgeňlerden jyýyntygy sıylygy kirgile beýişke dep mıntı astagfirullah ve yudkhiluhumul cennete arrafaha lahum. Sadakallahu. Uşul ayat şu yüregime uşunçal tınım beret çındap aytkanda. Sizge de oşonday bolsun. Allah Taalam beýişke kana kirgileçi dep kirgizip durup arrafaha lahum. Allah bendelerine özü sıpattap, misal katara aytip bergen beýişti, közlerine gösterip aldılarından daryalar akkan, bir daryası bal, ikincisi süt, üçüncüsü darya, dördüncüsü susunduk darya degenim Kur'an'da var bile sen okugan. Dal oşol daryalardan oğuz degençe kirip emi esal dep kirgizetti ona. Arrafa halahum. Ar bir insan beýişke kirgende menin ordum munawul, meniki munawul dep ar biri özüne bagıştalgan жерди kadimgide taniy başlayt dep. Ankan anın darajasy oşonçoluk. Taram. Tafarraqu ila manazilukum. Kirgenden kiyin, biz beýişke kirgenden kiyin. Emi öz üýüňdi taap kirip jaşaýber. Fahum a'raf bi manazilihim min ahli'l cemaati iza insarafu ila manazilihim. Alar özlerine bölüngen jerdi, han saraylardy jana en mıhtı orundardyň büt barın özüne taandyk ekenin dara bilişet deyt. Emni gedese anın ısımı жазылган kaalgalar kütüp alat anı. Mına sizin atınız. Emelestetin. Sizge dayardalgan han saray kanday eken?
Siz baratasiz, elестетин. Sizge dayardалган хан сарай кандай экен? Басып баратасыз. Менин ысымым кайсыл эшикте экен деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал жөнүндө сиздин каалгаңыз, сиздин хан сарайыңыз жөнүндө. Инна фил джаннати гурафан юра зухуруха мин бутуниха ва бутуниха мин зухуриха. Бейиште бир бөлмөлөр бар. Сыртынан ичи, ичинен сырты көрүнүп турат. Айнек зар. Фақама илейхи а'раби. Пайгамбардын ушул сөзүн угуп отуруп, чыдабай кеткен бир а'раби орунан тура калып, "Лиман хия я Расулаллах?" Ушул бөлмөлөргө ким чыгат? Кимдики болот? Кимдин менчиги болот? Я Расулаллах деп шашып кеткенде пайгамбар "Хия лиман атабал калам ва ат'амат таам ва адамас сиям ва салла лиллахи биллайли ван нас нiyam." Бул бөлмөлөрбү? Бул бөлмөлөр жумшак сүйлөгөндөргө, богоздонбой, тилденбей, ушактабай, имиш чыгарбай, гыйбат кылбай, тилине чыгып, жумшак сүйлөгөндөргө, атамат таам өзүнүн тамагынан бөлүшүп, жетим, жесир, кедей, жарды, мунжуларга тамагынан бөлүшкөндөргө, ва адам сыям 30 күн орозодон кийин болду эми кутулдук, эми жебесемби деп, биротоло Рамазанды бүктөп таштап койбой, кийинки айларда дагы улам дүйшөмбү, бейшемби жана ортоңку башындагы айдын жаңырганында 3 күндөн орозо тутуп турса дейт. Адам сыям орозону улантып турса. Негизгиси ва салла лиллахи биллайли ван нас niyam. Адамдар кош коңур тартып уктап жатканда ал эч кимге көрсөтпөй Раббиси менен эйиндешип, ага өз сырын айтып, өз муктаждыгы менен Аллах Таалага жалынып жалбарып, түн ичи намаз окугандарга dedi. Siz ошондойду жасадыңыз да. Орозон бузулуп калбасын деп сөгүнгөн жоксуз. Ифтар берейин деп кезекке турдуңуз талашып. Орозону тутуп атасыз иншалла. Мына бүгүн оз ачык, эртең да тутабыз иншалла. Түнү ибадат кылып аттыңыз. Мына ушул сиздики ушул бейиш иншалла. Баарыбыздык. Бирок бир нерсени унутпаш керек. Биздин майрам эки орозонун ортосунда дегеним ушул болчу. Biz 30 günlük orozonu tuttuk. Allah öz sözünde "Men aade li veliyin fakat adentuhu bil harb." Kim menin yakın dosumdu kapagıla turgan bolsa, men aga açık soğuş jariyalayım deyit Allah. Egerde kim ilimdi, bendemdi, kapa kılıp, şıldın kılıp, basmırlap, şakaba kılıp, kemsinte turgan bolsa, men oşal kemsintkenge açık soğuş jarayalarım. Anın den soluğun, kadır barkın, mansabın, üybülösün, tuğan uruğu menen uşunçalık şıldın kılamın, men şıldın kılganda ana hiç kim soratıp koy albayt da odadı. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Negiz özü bendem maga men farz kılgan ibadatты atkargandagıday maga süyüktü görünbeydi. Men farz kılgan namazdı жүзөгө ашырса, men farz kılgan orozonu жүзөгө ашырsa, maga oşonusu gana süyüktü. وَمَا يَزَالَ عَبْدِ يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِنَوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Andan keyin bendem nafil ibadatlar menen maga jakınday beret, en ayagında men bendemdi jakşı görüp kalam. فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Egerde men bendemdi jakşı göre turgan bolsam, al kulagı menen jalan hakikatty gana ugalat. وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ. Eger men bendemdi jakşı görüp kala turgan bolsam, al közü menen hakikatty gana göröt. Bürünü ayıbın tınçılık kılıp tiktebeyt. Avretin şukulap tiktebeyt. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشْ بِهِ. Eger de men bendemdi jakşı görsem, al kolu menen jalan gana jakşı işlerdi jasayt. وَرَجِلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Men bendemdi jakşı görüp kalsam, al eki ayağı menen men maga süyüktü bolgon orundarga gana kadam taştayt. وَاِنْ سَأَلَنِ لَاُعْطِيَنَّ وَلَاِنْ اِسْتَعَاذَنِ لَاُعِذَنَّ. Nafil namaz, nafil ibadat, nafil orozodan keyin dele bendem kol kötörüp suransa, suranganın orunda tam, eger sakta suransa, tozoktan sakta dese, anda anı tozoktan da saktayım. Deydi. Maneke. Biz 30 gün orozonu büttük. Kagırayın cemaat. Biz 30 gün orozonu büttük. Emim ne kaldı? Üstümüzde. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men sama Ramazan, ثُمَّ اَتْبَعُهُ سِتَّ مِنْ شَوَّلْ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. Sadaka Resulullah. Kim ıyık Ramazan ayının orozasını tutsa,
Andan keyin aytda oğuz açıp, meyle ertesi de oğuz açsın, anın ertesi de oğuz açsın, al özünün tanda okuğu. Andan keyin birok, Şevval ayı çıkıp ketkenге çeyin meyle uda tutsun, meyle atlatıp tutsun, birok tutsun 6 gündü. O şimdi tutsa deyt, al kâne kasiyami der, al bir yıl to'liq oroza tutkan soğun alattı otadı. Bir yıl to'liq oroza tutkandır. Emnege? Estağfirullah. Men ca'e bil haseneti felehu aş'uru emthaliha. Sadaqallahul azim. Kim bir жақшылық kıla turgan bolsa, men aga 10 жақшылық menen жооп kaytaram. 30 günge Ar bir gününe 10 bolganda 300, 6 gününe 6 demek bir yıldık orozoga tete dep atat. Farz orozo menen nafil orozonun ortasında bugünkü bizdin mayram var. Men oşan ayttım. Bizdin mayram 2 orozonun ortasında. Biroq süýükli bir tuganlar. Leysel Eid limen lebisel jadid ve innemel Eid limen ta'atuhu tezid. Salaf-ı salihindir, sahabalar, tabi'indir. Şunday söz aytdı. Okumuş söz. Жазып жаттап алсаңыз болады. Жаңы кийим кийинip, жипар жыттуу, мыкты, каңылжырыкты жарган, жипар жытты себинген адамдын айты айт эмес. Чыныга айттагандар кимдер десе, ал бол деме, отун урдон туттумбу, кутулдумбу карызыдан, болду. Эми 11 ай жөнү жүрсөм боло береби дебестен 30 gün tutkan orozodan algan zariyatı menen, tasiri menen kayra orozosun tutup ibadatın arttırıp ketkenlerden aytı çınığı aytmayram dep atat. وَلَيْسَ الْعِيدْ لِمَنْ تَجَمَّلَ بِاللِّبَاسِ وَالرُّكُوبِ إِنَّمَا الْعِيدْ لِمَنْ غَفَرَتْ لَهُ الذُّنُوبُ. Жаңы кийимди кийинip, эң акыркы үлгүдөгү уна же уло же тулпарды минип алгандардын майрамы эмес. Чыныгы майram günөөсүнөн bir otoro arılıp, men oşol günöni ekinci kaytalabayım dep Allah'ın aldında açık uada bergenlerдің майрамы. Oldu. Iyik Ramazan ayı meni oңдоду. Баягы сөгүнгөнүмдү эми токтотойын. Үйдө келинчегиме, bir tugandarıma, uul kızıma, güye balama, kelinge, nebirelerge dele uyat bolup büttüm. Şu Ramazan menen uşintip men oңолуп keteyinçi degenlerдің майрамы чыныгы. قال الحسن البصري aytmıştır. كل يوم لا يعصي الله فهو عيد. Günösüz ötkörgön günüňüz siz üçün aldağı mayram. Albatta bugün ele mayram emas. Günösüz ötkörgön günüňüz al siz üçün mayram. Anan jogor jaktagı sözdön ayt namazga anda eski kiyim menен ele geliş kerek eken da. Жаңы кийимдерди бекер кийип келипиz деген дагы bir bölökten şirak çıkarbaş kerek. Bul jerde çыныğı salaf-ı salihin sahabalar tabi'indir. Söz жаңы kiyimde emas. Söz eң mıқты, жақшы, жаңы мүнөздө болуп атат. Сулуу кийимде emas, суп-сулуу адеп ахлакта болуп атат. كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. Ar bir ötkön günü ötkörgön sayın günün adam balası men keçe muno zikirdi kıldım ele. Bugün muno zikirdi kılışım kerek dep özüne virt kılıp, özüne raspizene tüzüp alıp men keçe muno süreni okudum, emi bugün munosunu okuyum dep günün ötkörө turgan bolsa, munonun aytı çыныk aytmayram şonu oku. Oşal sebepten Ali ibn Abi Talib, Hazreti Ali radıyallahu teala anhu halife olup turgan uçurda Irak'ta özünün cemaati menen oşol өлkö bütündey ayt namaz okulucu jerge kelip namaz okuşup anan bütköndön keyin bari bir-birini kucaktap uçuraşıp ayt marek dep kutuktaşıp anan Jakabeldegi oşol uçurdele bar eken Jakabeldegi diyak janındagı aldın ala bışırıp kamdap satuğa dayardalın çıkarılıp koyulgan şirin, jemek, içmek, susunduk jana başka belek beşkeklerden alıp kursağın toygozup bir-birini şol kutuktap atıştı. Bir okumda gana özlerine iman bolup namaz okup
akıl nasatını aytıp bergen müminlerin amiri Hazreti Ali alar nesine düştü. Oy okuy. Amir gana müminlerin amiri. Kana? Men bilbeyim. Men de bilbeyim. Oşentip daro ağır beri çurkap birinçile en algaç namaz okup imamı koyup bergen yerine gelse oşol jerde olturat Hazreti Ali. Oy bay bolgur müminlerin amiri Hazreti Ali. Bu lemne oturuş bugün mayramda. Bugün mayramda. Ha bizge okşop kiçine manaydı kötörüp no cemaatga aralaşıp alardan kutlukta uğun, siz kutluktan göңүлүңүздү kötörüň dese Hazreti Ali daro alar söylegen sözünün gözünü kakanaqtap jaş tolup aldın ala koynuna salıp gelgen barmaktay katık nandı janında bir çınıga koyulgan karanday suga salıp koygon jumşaganda ulam şimip kayra salıp koydu. Tuğandarım. Bugün kimdin mayrama? Bugün namaz okup bütkönden keyin ıngaalap atasın je apasın sagınıp ыйлап жатқан жетімдin ıyın sorotkondordun mayrama. Bugün kimdin mayrama? Geçe su parasında unu, anan da kampasında eti tügönüp kalgan cesirlerge un et alıp bergenlerden mayrama. Bugün kimdin mayrama? Bugün balasın kütüp eger kelse bizdi manayыбызды kötörmök da dep ulam alakanın peşinesinin üstüne koyup alıstan balasın jolun kütkön kartayıp kalgan ata-enelerge balasını okşaşıp barıp kuantıp koygondordun mayrama. Bugün kimderden mayrama? Bugün karızdar bolgondordun karızın tölep koygondordun mayrama. Bugün kimderden mayrama? Ay artından ay жаңырса da anın morusundan tütün çıkpay, oçoğunda kazan çoçubay kıyılı vaktan beri et jeylik, ısık tamak jeylikterge et menen ısık tamak sunuştap koygondordun mayramı degen. Bugün oşondoy mayram. Bugün özübüz elemez, özgölördün dagı göңүlün kötüre turgan mayram. Allah'ın barыңızlardan razı olsun. Ayatlarga sadaqallahul azim, hadiske sadaqa rasuluhul karim, jalpыңızlarga aytmarek bolsun. Allah Taalam uşul jыйынтыктап atkан ıyık Ramazan ayının orozosун kemçiliksiz kabul kılıp, anan emdigi жылы barыбызды Allah Taalam tügöl alsanızda aman, den soğluğuzda çın abalda, cemaatuz menen kийинки ıyık Ramazan ayının orozosunda jana ayt namazında dalaşıntip joluğun nasip etsin. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. Allahümme inneke afuvun kerim. Tuhibbul afve fa'fu anna ya rahim. Allah'ım kol kötörüp alakan jayıp özüңdön uşul ıyık günü özüңdön ıyık üyüngde jalınıp jalbarıp soranarыбыз. Allah'ım bir ay boyu senin rahatçılığındı ümit etip, beşiğinden ümit edip tozoğundan saktanını suranıp, tutkan bir aylık orozozda kemçiliksiz kabul kılgın ya Rabbi. Jıйынтыгына, tartuğa, beleke, akıbızga, ayet namazı okup bütkönden keyin üyübüzgö, dalыбызdan ıldıy nıgırıp baskan günölerin barını keçirip juup alıp taştagın ya Rabbal alamin. Allah'ım oroza tutsam bolmok eken degenderge insaf bergin, namazga kelem dep birok kele alбай kalganlarga da Allah Taala'ma akıl es, bam parasat berip alardın jüregine namazdın rahatın tolturgun ya Rabbal alamin. Cemaatımızga Allah Taala'm özüň bereke bergin, işlerine iyilik bergin, den solukların çın kılgın, өлköbüzün bütündügün saktagın ya Rabbal alamin. Өлköbüzgö amandyk, ösü, ıraşkerdik bergin ya Rabbal alamin. Hiç kaçan kem kılbagın bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu akbar.